Lai kan rat roman nung bo nong thao uyo em haparthai ni wi im mi kamai ga je ya ka hok la ka jong ka hok pat kam jo le ai guble yo sherman o apply ya kanika election campaign ya kanika janmit ini ha than muthlong bat hijoi por ai guble le ya ka le na kanika party NPP bat hijoi por ai guble ya kanika wa Puchong sedin yung gubon guwan kamtam pagkarwis pawan nagcunong jaliya kajoin gumawom but guwan nagcunong go per apa konstituensi yang gani arpa mutulong sa kumpar mi ko kumot iki gublay kelum mi piwaro kamtam me kerpang yung kandidat yung iuman o wan biang sedap manar na kata kacunong berwai pada joy porle ai gubleo ya gini kentai kena nong chong chonong kamtam hani ha than thlong kodia ye wi wan cha gani ka thau cheni sabadan wi up ya gani ka khobor yom ka khobor election oda jauman haman la ka san snem wahabi upun thme yaw nong me khmat yong phi yong a chaita cha dis council cha JHDC karagamte agani kapor o ay kublay kulum mo kantam jawaro ki uye up is now lungba kani katangheng pensawa ya kubor jadi lap election ni kapor but kamunasnya wintu daong serman la rawan win wemele yung kajwai to walat miki cela lepu emu ini le ay kublay kerpang o wadaw ya cimbenta o ya kanika jingi kelam hagani ka election campaign kayong uma wan biang sadap kaya hagani ka por kelam dapan slam ulay sa kaphang jingi to uy kelam katu kat ni don him em kwa ala pan slam ngaj skemo bon baha na perdi yung pi kam ki pai yung ka konstituensi baro kawi wa kamtam yang waman ka he chnong yung kasok kampar mission yo pala pile wa ile ong kamte tebi waro wa usiting MDC woman hagani arpa mutlong so kampar mi una ka chnong kayong inita na so kampar nri man ngo ko wa pala ye pi tharayo klam ma hini emmo na kaliang kayong kong wan biang wo kan habi o kertan ni o hagani election Wakanai pi kadiak ejing ito wa kakam wa nga kercan no yoto o kercan caka NPP. Andre hawara kinigisan rusnem daman nu kau MDC yung iusiting MDC. Redet madale cipon hi kikam gua ya tengko iklam kikam kejam ni benta gu pendrun ni kikam imlang saklang bat kikam gu bon hachnong atau Andre Mbemu mango ko seso mango mar kongpong kada kamte chemjinge wi tokam wow ni sitting MDC kada kamte ban se hagani kapor rayo wo kercan yo kong wan biang sadap manar bon na perdi yung igam ginong song sedong le kamta masuk kompor kikentai kena kiduk kirangli kijuki kukwa wi chem MDC Hakini kesan snem terus snem kau MDC Ndri depan irap ki nak kepor Monsin miok ki kecingirap penban coba wi kiwa miok tulop tangi ka miok tulop dia wirap ipi Kate kuas nyau soktam wa medalal kodu ki bro hachnong ngatawi ki manbay manpa da jubab ki o ukin ka wi le sa chisin awatang kutulop miok ni Awaman kamte yayaw kena awaw sitting MDC awamyo tu labo yayaw kena apkena daw o kenang wa o memuman uwapit ukrek kam nitay daw do tulok ni rejit ulay chong hitay di tau anyo chna an yo chna gi ya gubon ki benta ka fon yo sutulok kamtam ya ki staff yung council
penban nong kim yo tulop rodaki ki MDC gua chana ya galuti galat ko tho gilat luti opnyo poisa yo usam ni kiskim go per chapo kachnong katha po konferensi penban ong kim yo tulop ne snyau sarom hadu kate ya ki MDC ya waro kini di sitting MDC go em hetai dapan ban hagis ni kip spor kustem go dadep dangman kad hipor wiman kini gi he kalau do arjar khat khende aro ya ka election MDC bujok snya bi wot ki wodok tulap apa council kada kamte hangni kepor ngahim mugarai wa kini gi he ko da chok chong tin ha kata ga chuki sem wa ki biang ki kam kinong yalam wa yegele yalam yegele uya ya ka jahat man go kola bai larenti kat kamu man kate ka jahat yoi da em go hema la da bakla ujiet ya kinong mekmat agani man go ka JHDC bar council gyong i udaw ngam go cha kamu ngam go jahat ta tenik ha ka duriau da kadam te kerpadi pi Dewa Puram yang kepai konstitusi arpam throng so kompor osnyau bahapi yawan yejit wa ida pencong nong rimmi wa yoto yejit yau pangwan biang sadap manar bat hijoi por emule hak parti ko klanbor ko sancari ko stit woro kawi bat emule yaki MLA ko dalai sengkel majority hagani ko sarkar Meghalaya yang iwara kawi agar kam te karpat jore pi kam ginong song chong yang kani kathai yang than mutlong wara kawi sabha yawan ya kejing kersan jauh ni kandidat yang ke NPP OM kejing sensar nado state bat tharayo klempep wadah council tawyo ko ya kejing sensar sarkar gyong ka yo ye go ya kata kejing mentoy ga yong pi yang sa chenong kathau te hani por klem ne pensdem sa jisin kau ongai pi hata chenong yong hat kam man kate ida ye le uya kresitom lengba kejing kresitom gyong igam ginong song sunong ngam gu he ngai skem moso kampor wow mawan biang sadap uyo adu nyaus pak bud nei benta isa kabut tap chau riu kandidat unga kercano de kodwe pi waro yang kipai konferensi usnya ba pi em lang wo yo klempep uyo iya kejing job bat klempep le karpat pi wa haga ni arpo witrik usnya ba yemi ya ka layung lesem bimi sepuling station ya chon ni tap ya kemuhar ser ke yang pi hidur yang kekot peman ke sembol ke yang kong wan biang sadap tehangar arp so tarik ngai skem uyo iya ke jingjob mat uyo iya chat ya kemen nirkai dengan klem depan slem saja sin hajwau songo ha kekot kublai sibun kublai sia jargo